Namu musidɓe yiɓɓe min inni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ka télévision men Jama TV hara no andirɗon noon hannde kadi min salmini on min landike so tawi ɗon e jaam onon e ɓeygureji mom Allah hara ɗum bon haray no andirɗon noon en tintidi hannde kadi o émission men nede jikkuji men émission waɗo alarba kala alarba ka télévision men mo anduɗen ɗo haray noon no andirɗon noon e sayde fottuɗen ɗo wo e nder émission nede jikkuji men on en tippinay toon thème ko waweten débattude ko wawete yewtude ha kalere nangue wo haray noon hannde kadi en addori ɗo thème malla wiyen kono wirete wiyen thème voilà ɗum ko fi o ko wiyete arnaque ma wiyen ɓe arnaquerɓe ɓe bagotoɓe yimɓe wano c'est à dire ɓe rewa reweteɗen fof fino ɓe jattirama jawle hara kaka machine ji ɓe rewri ma cende ɗen fof ɓe rewranama fi si tawi woni ɓe andi no siforɗa siɗa mari moyen seeɗa ma ɓe ceka ha ɓe anda situation ma on ɓe wawama rewande ɗum ɗon fof fino ɓe jattira ko wonɗa hoccitade kum vraiment ɗo andi ko toɓɓere nde andano hoore mon ɗuɗuɓe kadi no jikkini ɗum en wonay ka no wawi wonde ka yimɓe men no wawi wonde woɓɓe goo kadi tawata hara ɗum fof no e côté ji ɗin à travers le monde ko ɗum waɗi e yewta e fi mum seeɗa e fi si tawi woni no woodi wonɓe ekkitade ɗum ma no woodi wonɓe yiwde ɗum ɗon pour que wata ɓe poussé ha ɓe yaaha e ɓe ukkoye ɗum ɗon par ce que na ko nafata koko lorrata famille maɓɓe lorra avenir maɓɓe on kadi quoi par ce que ko ndu waɗi hay goto yelaki wonugol kañum tun e saayi no ara e saayi hara iɗa andi iɗa acci woɓɓe ɓaawo iɗa wonde jama ma on par ce que goto yiɗana yimɓe mum ɓen hersa si tawi woni a yiɗanali hoorema hersa aray siko sago ma koyo yimɓe ma ɓen kadi wonu yimɓe won c'est à dire hara ndimo maɓɓe ngu no timmi e côté ji ɗin fof kala ka ɓe yaari hara ɓe hersa par ce que ko ɓuuri e hulɓinade e neɗɗo on ko wiyede wondema bon menen meɗen andi goy o miñirawo mon ma o kotirawo mon ka nder galle toon o waɗayno ɗum e ɗum vraiment hay so tawi woni ɗa heɓude jawdi ko nafitora hara ɗa andi an koko laaɓi ma miñiraɓe ma no heɓude jawdi ko nafitora hara koko laaɓi ɓe considére ta on tuma par ce que kamɓe ko arata ka haqqille maɓɓe consciencieusement ko ɓen taway oɗo ko arnaqueur jo koye ɗum o wuuri koye ɗum o woni wurnude famille makko on c'est à dire miñam makko no naati ɗum ko kala ko yiɗon ɓe darniɗo woni ko étage woni ko goɗɗum go ɓe waɗi e haray andite ɗum ɗon ko miñam makko woni ko addude woni e addude ɗum ɗon du coup ko waɗowo arnaque haray noon ɗon andi ko inde hulɓinide noon inde nde andanɗa hoorema goto yiiɗa so tawi no woni hunde nden nde yiiɗaka hinde aña hinde nde daginaka kadi haray jaraka neɗɗo on jaraka julɗo on wawa ƴettitude ɗum ɗo wiya nafitoray par ce que ko lorra wonande o tigui lorra wonande kanko julɗo on soit ko fewdo on saaha ɗon présentement malla ko o fitir ko woni aroyde kon mais entre temps aroyde o tawata hara lorra waɗay mais ko ɗum ɗo wonɗe yewtude fi o arnaque si iwe ɗum ɗon e yewta e seeɗa fi ko yowiti o mariage précoce no woodi mawɓe men jikkiniɓe okkitirgol paykoy tawata hara duuɓi mum hewtali par ce que no hiɓe yiya e côté ji ɗin ɗiɗi kala hiɓe yiya kanko côté kanko jiwo on wonaɗo okkitirede on du coup so fuɗɗike yolo yaala ɓe ƴettira gon sengo ɗon ceytane ɓeyna bon mais okkitirte no ɓe okkitira kadi ɓiɗɗo maɓɓe tawata hara duuɓi ɗin hewtali par ko ɓenta ko wondema matérialiste wongol matérialiste moƴƴa c'est à dire hikkingol jawdi ɗin yeeso hikkingol jawle yeeso si ƴetta ɓiɗɗo mum okkitira ɗum kadi arrange hiɓe okkitira kadi ɓiɗɗo maɓɓe c'est à dire concurrence hara ko fi wata goɗɗo goo attomo fi on suka ma on mawɗo moɓe yiɗanimo kanko on jiwo ɗon tatara duuɓi ɗin hewtali c'est pour cette raison que nous allons informer les gens pour l'affaire de mariage précoce gon sengo ɗon kadi yewta e ɗum ɗon hannde kadi seeɗa ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi ko toɓɓe ɗe andan ɗon hoore mon no jaali no yaltiti e kene so watani déjà neɓali buy
ko tawata hara hayka yewtereji ananga woɓɓe tawata ɓe fi arnakugol yimɓe. mais regardez onen tigui so jetti misal hayka téléphone ji men en fotta e numéro ji ko tawata hara a meeɗa andude numéro on mais an kadi jiɓoɗa ko honno noddirma tawata hara ko wonɓe ma arnakude woɓɓe nodda inna min komi karamoko ɗum e ɗum, min komi karamoko ɗum e ɗum, mi wallete ɗum e ɗum, tawa hara ko c'est à dire wona gonga, hara hina gonga, hara ko fiyoɓe rewo on réseau sociaux e on appel ɗon ɓe wawa cekude ha ɓe anda situation ma on ka nder galle ma ɓe wawa récupérede ko wonɗa hoccitade kum ɓe accidama e soñdia. par ce que ko ɗum woni accudugol goɗɗo e soñdia, si tawi woni an hiɗa marno par exemple wano 200 000 300 000 ka suuduma, woni ko ɗin ɗon woni ko budget ma on fof ko ɗin ɗon, o innima bon siɗa jogui 200 000 ou 300 000 sa addi ɗum ɗon dans un mois ou dans une semaine ça va se ɗum ɗon multiplier, c'est à dire double. on andi si tawi woni jommum ko miilaɗo, si tawi woni o wattanali haqqil e côté ji ɗin fof e o ceka o anda hi kori yo no woodi yewteɓe ɗum ɗon joguite, no woodi ɓe yewtata ɗum ɗon joguite, so wattanali la ɗon ko ɗon immoto subitement o ƴetta jawkoye makko yeru kon o jogui kon o naɓa o jonna, si kon 300 000 ɗon o joguino o naɓa o jonna ɗin ɗon soit kaka réseau o rewnata ɗi o yaaha ma ɓe haalanama ko on to o naɓata ɗi o déposa. entre temps woni hiɗa wawi yahude innaɗa ɓe innama ya yaw e suudugo déposa, a taway ɗon mo jonnata on yaha tun tawa ce sont des bandits, hara déjà yiɗɗa añuɗa on tuma acceɗi toon, par ce que no woodi partie ji goo sa yeehi an tigui siko dépose ugol hara ko rewi lawol kon par la voie légale wiren noon, so tawi woni ko par la voie légale sa hewti a tawi a hettali ko a yiyali ko c'est à dire ko nangguma ɓerde a yiltoda e jawdi ma ni na bon joni mi ɓami ɗo façon no woni yarde noon haqqillani nangali joni habbe mi yilto, siko voie légale ɓe no wawma libéré continua par ce que ɓe hooli koɓe woni wadde gonte den a faami ɗon ɓe watama goɗɗum. kono so tawi woni ko jettayɓe hiɗa wawi yaade ɗon inna ɓennama ya dépose e ndun suudu ɗon tawata hara ko bandi woni toon, yaha tawale hi wona ko tañƴiniɗa woni toon kon, wona ɗum woni nder toon. entre temps inna hiɗa expliquade ɗon mais ɓe jontama e tan no explique ora ɓe waɗama ɗon o lime o woɓɓe ɓen déjà ko ɗum woni agressugol ma, ɓe yaltina arme ji ma ɓenna bon a déposa e mbuɗɗi yiɗɗa añuɗa a adda e mbuɗɗi, sa yalti ɗon kon no wawɗa ko dénoncegol, soit a haalani autorité on sécurité on ɓeɗo no nokkel kaari, mais sikki ko ɗum woni golle maɓɓe. a yahoyay ɗon ta hara ko hande ɓe woni ɗon janggo ta yaha tawa ɓe ala toon, ɗa andu anda ko jokkitira, hayno ko anda ka jokkitira, haray musidɓe ɗen duwa wattande yilla ɗi côté ji fof ɗi andana hoore mon hawrugol e numéro ni tun ka réseau sociaux, no woodi rewɓe noddayɓe ka réseau sociaux tawa ko arnaque, ko ɓe waɗayɓe arnaque, on faami ko waɗayɓe arnaque. no woodi sukaɓe kadi ma no woodi voire même mawɓe ka réseau sociaux tawata hara ɓe waɗay arnaque. est ce que ɗum ɗon no wondi e laawol, ɗum ɗum fof hiɗen duwa wattande yilla moƴƴa e kala faalaɗo fondude une belle famille, une bonne famille, haray yo tesuta o anda yaadeteɓe ɓen ka réseau sociaux o waɗa attention par ce que no wawi wonde aɗa hawra e numéro tawata hara jommum a andamo o no gasa hara kanko mo anduma mais hara nga andamo, kono ɗon wa'ata wasi ko arna ko par ce que e nder yewtere nden a anday so tawi woni oɗo ko faala ko fiyon ɓurtu fiyon andodiral ngal feeñu hakkude mum ma a sendidire kadi anda so tawi woni ko faalaɗomo arnakude e nder yewtereji e nder yewtere nde wonɗo wadde nde. haray ɗum ɗum fof o tigui ɓay hara ko jooma haqqil kala ka ɗum ɗon o yi waɗi fuɗɗikema ñeñinande ɗo, anana woɓɓe déjà no convainca ma nono siko mawɗo ananay monama ɓiɗɗo an on ceci cela, c'est à dire o convainca ma, c'est à dire on tuma sa hittinala ene nene baba walo maya to heddodo tellement ko wawma mawlude o caressa ma ɗon tata hara ko juste pour te faire o rewa rewte ɗum fof fuyi o waɗe mal quoi, o déstabilise ma haray ɗum ɗon koye watta yilla e côté ji ɗin fof ɓe mawlay. les arnaqueurs savent comment, c'est-à-dire c'est leur métier, je vous en prie haray koye watta yilla e golle mo be golle mun ɗen no andi no hunƴi
golle maɗen iɗa andi ko golle ma, woɓɓe ko ɗum janngani, rewgol waɗa goɗɗo bone ko ɗum ɓe janngani. woɓɓe no mari situation jugo tata hara ɗum ɗon koko wallitoto jamma on, ɓen ɗon kadi ko noon jannira. est ce qu'on faami ɗum fof kala ka yiɗen ɗum ɗo waɗi yo o tigi dartano haray exemple ji ɗin no e kene ko honno woniri. ala ko waɗata fayda hannde tawata harana e goɗɗo goo jommum ƴetti, ɓe waɗa ɓe arnaka fof ɓe finum ɓe yii ɗum nokku goo ɓe taw no waɗede. est ce que faami, mais an sa tawi a fini a tawi ɗum ɗon no waɗede, tu sais que way ça ce n'est pas bon pour la société, hein? Ce n'est pas bon pour la société. est ce que si tawi woni ko a jooma haqqille, si tu as une bonne éducation, tu ne peux même pas passer par ce semelle là. est ce que fo aray ɗum ɗon wona ko anndanɗa hoorema ko nafata jama on, ko lorata kon fof ɓe duwa waɗade ɗum ɗon. du coup hande no ɗuuɗa hay ka comportement ji sa yalti ka yaasi a hawra e woɓɓe tahi vraiment leur comportement c'est appréciable. haray an tigi sa yi a convaincoto par ce que haray ko comportement julɓe ɓe waɗi, ɓe ɓorni comme ɓornande julɗo, on faami, ils se comportent comme des musulmans, étant donné que leur caractère, leur éducation, leur métier, c'est de arnaquer les gens, de les faire déstabiliser, de faire n'importe quoi kanko neɗɗo on. est ce que haray ɗum ɗon koko haani. e ɗum ɗum fuu hawra e maɓɓe sa vraiment woɓɓe maɓɓe yeey déjà no jogiti hay defte ma bible hara no ginda, par ce que côté ji ɗin fof wonde yewde ɗum fof no woodi. ma hara ɓe jogii ordinateur maɓɓe haray ɓe jogomo ka hoore ka junngo ɗo, haray ko hollugol tawa jama on min ko ɗum ɗon mi gollata. par ce que enen woɓɓe men neɗɗo so tawi woni tun fayda gandal ngal no fanɗi, en tam gandal ngal ala ko si tawi hiwni hingal fanɗi, sa yi goɗɗo jogii finkar ɗo ayna way golle makko ko fellugol tun, et pourtant non ara hina. sa yi goɗɗo jogii ɗo kaye ma ordinateur inna oɗo way vraiment ko école joni ma kaka bureau gollata, et pourtant non, par ce que piiji ɗin fof na c'est que na ko hayna wo ƴettitirte wasi anna ɗum no koko woni nder toon kon memete, koko woni nder toon kon o prof ka nder ko ɗum ɗon yewtete fimu. ko ɗum waɗi ɓen ɗum fuu hiɓe dowa andude vraiment si tawi woni neɗɗon o comportori noon kadi so ardi e ma e yewtere e anday siko a faamuɗo seeɗa a anday ko honɗum o faala, a anday ko honɗum o faalanama. woɓɓe on hawre ka hawre lawol yiya des arnaqueurs ɓen ɗon sa fotte maɓɓe ni ɓe gollira goɗɗum goo de truc par manda o kono ɓe wirata ɗum norto gartare nde a famata o fi mum, ɓen ɗum ɓe ara ɓe ukkama ɗon cona cena hay ko joguiɗa kon ka jungo ɗon ɓe récupéra sans se rendre compte. hara an a famali voire même woɓɓe ɓen aye déjà no ɓeynete yaw ka tan kadi ka suudu ma adda ko woni ton kon, aya woɓɓe no précipite o no heño ɓe yaha ɓe ƴettoya kadi ko woni nder ton kon. si tawi woni goɗɗo yawali ɓe attaqude o goɗɗo watnali yilla waɗali attention ko on ɗon jogi kon, o mooɓay piiji makko ko woni ka suudu kon fof o adda o jonna on neɗɗo ɗon, par ce que o waɗimo ko watamo kon fewndo adu accutudemo oya waɗay ko yiɗa, mais sans se rendre compte hara o anda haray ɗum ɗon e tagaɗo on c'est que no woodi hakkundeji men moƴƴuɓe, no woodi hakkundeji men bomɓe. yo Allah taw noon hara ko moƴƴuɓe ɓen ɓuri ɗuɗde. on andi bone iɗa moƴƴina ɗo ha ko ɗuuɗi, iɗa moƴƴina ko ɗuuɗi, bone go kunni ara bonta ɗum fof, c'est à dire tunina fof. ndaare sa ƴakki wano tiga hunduko tew a hawri toon e bonde wotere hara ko nendire wotere tiga bonde hawruɗa e mum a tutta ko woni ka hunduko kon fof. kono waɗi ɗum par ce que ko boni kon no boni, hay goto yiɗa ñamude ko boni, hay joni noon kono andirɗa noon a tutti ɗum ɗon ko exemple moƴƴo woni ɗon. hiɗa wawi hawrude woɓɓe ɗa kadi tawata hara ko même systéme même cas ɓe woni, tawata hara moƴƴuɓe no toon, mais on bonɗo ɗon o ara sa watnali yilla o bonnana ɓen ɗon fop, o bonnanorama an faalaɗo moƴƴere nden.
parce que kanko na ɗum woni vision makko c'est juste pour avoir le moyen de vivre on fami kanko ko passion makko faale makko on tun o faala ko ɗum ɗon so heɓi ɗum ɗon haray le reste il s'en fout on fami haray ko ɗum waɗi en fof eɗen duwa wattande yila e ko wiyete arnaque kon o arnaque o ko wiyete arnaque moƴƴa e société on moƴƴa feƴƴi kon moƴƴa ko woni présent kon moƴƴa kadi ko woni aroyde kon par ce que résultat mum fof koko boni ko gonɗi tun koko wullinta neɗɗo rek koko wullinta miskino e marɗo fof konko ente arnaque koko wullinta miskino e marɗo fof par ce que marɗo feeno ko mari ɗum ɓernde makko no henti déjà himo andi hi ala ko hande o fondata ala ko miijoto waɗugol ronka fayda hunnude par ce que imo mari moyen mum mari capacité mum mais so tawi woni o hawri e arnaque so woni o hawri ɗo e arnaque ko ɓe arnakayɓe yimɓe ɓen no wawi mawɓudemo roñudemo jawle makko nen ɗe o jogui ɗe nde wotere ɓe yaada e mum ko ɗum o sakkitorta woɓɓe ɓe déjà sakkitoranayi ɗum feetere woɓɓe ɓe wilo jiɓo andude wo ko jokka di ko hara no metti sifade harale o famata honto jawdi makko ndi yaari o andata par ce que kono gatta o anda e tuma yata ha communication ji ɗi ruula ha hewta ko hani hewde toon au niveau des autorités haray ko lawoto ko laawike par ce que ko golle mabɓe noon hiɓe andi kala ka ɓe wiɗo goɗɗo paf on domaine ɗon ɓe yiwaymo ɓe déplace to e makko few ma ɓe rewra d'une autre manière fiyo haysi tawi woni ɓe wonta e ɗon hara déjà ara boɓɓodira ɗon a famata ɗum fof noye maɓɓe est ce que vous voyez ɗum fof noye maɓɓe e joni noon wulli ni marɗo on e miskino noon kan miskino andi seke ɓenni o miskino no d'une part no metti gerdude par ce que miskino fayda ko kara han yondinorta e kun heeɓi kun kon ɗum waɗi toujours ara mo faala yo kum ɓeydo toujours so heeɓi on possibilité noon kum ɓeydora ara ko faale makko kanko miskino joni noon yondinorgol kun heeɓi kun koye o tigui ɗuytu faale on tigui ɗuyta e faale anda kun heeɓi kun déjà taw anda miskinan ka ko yagal magal e ɗon taw no holluma exemple ya ɗuytito e faaleji ɗi par ce que goɗɗo sino faala hunde o ala moyen ka o rewra fiyo tottu ɗin faaleji makko ɗon vraiment ko sakkitorta e makko ko crise nangatamo tension liɓatamo par ce que ko ɗum waɗi yiwgol hunde nde faala tawata ala capacité mum vraiment ɗum ko nawnare wonanta joomum joni noon andile ko noon fewdorɗa siko marɗo éducation moƴƴo marɗo needi moƴƴiri siko marɗo needi moƴƴi vraiment o ɗuyttoto kun o heeɓi kun o yondinora kun o weltano Allah o toro Allah kadi yo ɓeydan marɓe ɓen okkoranmo kanko mo ala on par ce que golle Allah ɗen ko golle Allah rek a wawata chansude ko so tawi woni hay jawdi siɗa mari nde ko so tawi woni Allah no yiɗa sina ɗum wawi bontude ɗum nde wotere tu vois te ensuite ammo mara on eɗa wawi wonde hande miskino janggo mum wona aden marɗo haray ɗum ɗa wonanima histoire di ko a jooɗo to ñande goo inna bon arno e saayi e ko ni e ni mi fewdori déjà ɗum ardanama hay e gonɗi woɓɓe ɓen ardanayi ɗum hay e gonɗi ta koyeɓe wullu taw wullu fi miskinan ka ko nguɓe marno ngun joni noon andile pour que ya waw kalmude fi yo jamanu fof andu hi hari a woni no miskino par ce que mo fini tawi woni kañum ko miskino haray on si heeɓi mo andi ka o rewna jawle ɗe o woni heɓude ɗe par ce qu'il va trouver des solutions comment gérer la situation comment gérer économie makko on ko no gérirtamo jusqu'à la fin du compte est ce qu'on faami par ce que ɗum ɗum fo ko no waɗirta ɗum ɗon no andi woɓɓe aroyay e makko wawnoɓe wo makko avant wawnoɓe wo makko avant par ce que woɓɓe kañum kadi aroyay haray ɓe andi hi ɓe ala goɗɗum kanko miskino heɓuɗo goɗɗum on hande ɓen si aroye makko ko ɗum o mari solution mum déjà ko ɗum ɗo ardata ka haqqille makko miskinanka ko yagal makko ngal ko ɗum ardata ka haqqille makko oyna bon o gollitira haqqille makko ɗen kono woni gollitirgol haqqille mum ɗen
andita ɓe miskinoɓe ko ɓe woni ɗon hanki ko ɗo wonnoɗa. hande noon Allah hokkima moyen wallituɗa ɓe miskinoɓe arɓe ɗon kama ɗon, par ce que anta si tawi woni num hara sago no heɓotono kamɓe déjà an hiɗa andi ka rewɗa ɗon, kamɓe déjà ɓe wonata no miskino. ɓay an hiɗa andi miskinanka ko yagal ko ha honto woni ko muusi, ko ha honto woni ko satti. a yii wono ɓen ɗon no hawri e nden sattede ɗon vraiment a mijentano ko ɓe ɗum ɗon, siko sago ma ɓe wawata no wonde, kono ɓay golle Allah ɗen ko golle Allah yewti ɗum ɗon. mais ko heɓuɗa kum sendodo e ɓen ɗon okkorɓe sa okkoriɓe ko ɗum andata nafa mum woni soit ko aduna ko lahara fop. par ce que hunde aɗa waɗa nde wata habboɗo récompense on directement immédiatement, non, i wonay taw instant wonay taw tanji lomboto hakkude mum, tanji lomboto hakkude mum pour que ya wawu hettude récompense on. hunde fo a waɗata ɗon hetta ɗon, ça ne peut pas être. est ce que on faami joni noon ɗum ɗon fo sa yiɗe yewta ɗum ɗon ko fi mo be andu hande sa heeɓi janngoyɗa sabbi faɗugol, hande kadi so tawi woni a faɗi janngoyɗa sabbi heɓugol, ɗum fop no ara e taga ɗon, par ce que ko Allah wawi yeltidire ɗum fo. ɗum noon fo musidɓe koye watta yilla wallidiren mo be eto sengo mum artira haqqil moƴƴa e heɗitomo ɓen fi que yo waw pour que yo waw utilisirde ɗum ɗon wata o hawru e sattede siga ko woɓɓe goo hawri. sa andi a yiino ka woɓɓe rewɗa e télé makko woɓɓe ne ko soppaki wilde andi boneteni, c'est vrai. an a yiino woɓɓe ka rewɗa waɗi e tawdema ma a sifanama, kanko hawraɗo e mum on o sifanike ma o sifanike ma no situation on feƴƴiri noon. vraiment an ko etotoɗa ko wata ɗum ɗon tawe, wata ɗum taw mo ma, wata ɗum taw julɗo, an ko ɗum marɗa golle yeeso ton on habboɗa golle ñawore Allah nden ɓa goto woɗotako. mi rappelay tun hunde wotere, on andi goɗɗo wata goto inatake janggatagoy, nde wawi janngude domaine ji hewɗi ma domaine ji ɗin fo wiren noon, goto inatake janggata, kono noon jo taw ko janggata kon koko nafata société on kon, wona ya janngu goɗɗum pour que an ya waw lorrude société on. ɗum on doit rappeler ça souvent, par ce que kono waɗi woɓɓe golle mum o ko jooɗagol jonna avis ji pour que ko honno woɓɓe janforte ko hontore plan ji tun dal adda tun solution ji, adda plan ji pour que yo woɓɓe kañum yo gaño woɓɓe perda. on faami ɗum ɗum fo no wooda hakkundeji men. haray so ɓen ɗon noon ko ɗum waɗi hasimin noon ɗen ɗon gande ko gande ɗe anda hoorema kala ka ɗum hawra siko koyo déstabiliser, neutraliser complètement, parce que ce n'est pas bon, c'est pas bon pour la société, c'est pas bon pour la société. Et imaginez seulement si tawi woni hande ida wawi ƴawde ɗo e otowal hara anda jommum ko aden neɗɗo mo gandanɗa hoorema bonɗo, ƴawa ɗon o ara o convaincre ma ɗo ma ara e ɓayɗen andi enen ko ɓuure men kon hande si yi otowal comportingal on o daranike ma, soit ko woni ko debbo ba woni ko gorko ba, o waɗi tawi o ɗumanto vitre tun o landuma on to yata wiya ko nokkel kaari o wiyama ya ƴaw. ayi woɓɓe no précipité o ƴawa heña ini mi hawri ɗo e otowal machallah ngal ɗo dans 30 minutes hara mi hewtoy kam faala hewde ɗo aɗa andi mo hawrɗa ni tun hiɗa andi won to nawrtama, hiɗa andi ko ɗum o wattama ka auto ton, et puis auto hara ko déjà ko vitre fumé ko vitre fumé, so plombi ɗum hiɗa andi ko wattama nder ton, ma hiɗa andi komɓe tawata nder ton. soit a tawi toon goɗɗum ma anda ko wattama, ma tawi to woɓɓe ko goɗɗum e mum. joni yo Allah waɗu hara ko julɗo hawrɗa ƴettirowo ma ni tun inna way no wadde fi Allah naɓa ma, kono si tawi woni ko arnaqueur hawrɗa comme andi ka yaltoyta, ko hombo andi ka yaltoyta, haray ko ɗum fop ɓen ɗon no woodi tawata si ɓe nangi ɗo goɗɗo déjà ko wona Tamba to o hettoroyta, ma Kaolack to o hettoroyta.
hara ɗum kadi woɓɓe ko kara han hara ko si tawi woni Allah soofi ɗum sina ɗum haray fi maɓɓe o lanni ko wiyete ɓe ronku humpitade kaari imo nangano woni c'est à dire ɓe ronku andude honto ko ni o yaltiri bon ko non si yaltiri ni woni kadi heɓali éducation moƴƴo heɓali ɗuma honno heɓali haqqil wallahi koni kadi o yarata c'est ce qu'on doit éviter parce que wona enen tum fuɗɗo dare ɗum no wadde exemple ji no woodi regardez seulement kono ɓe naɓa ɓen ɗon woɓɓe pompa gaz woɓɓe no woodi ko attaquera goɗɗo nder toon ɓe waɗama ɓe ƴetta pinka ɓe tugga e ma arme ji ɓe jogui ɓe tugga e ma hay sa hawri ɗo e woɓɓe a susta sonkude a susta sonkude ata ko ya deƴƴo ha feƴƴo sina ɗum ari ɗawli ma inde a faami ma woɓɓe ɓen déjà hawrama ɓe ƴetta goɗɗum ɓe omba ka hunduko est ce que a faami ɓe ferma hunduko kon tawta hara a wawata memminade a wawata ɗumannade hay fus est ce que a faami ɗum ɗum fof no wawi wonde musidɓe ɗen duwa wattande yilla moƴƴa ko wona seeɗa tawde noon haray ɗin piiji fof no e hakkudeji meɗen ɗum kadi ko homɓe woni waɗirde ɗum ko enen on kadi enen yimɓe ɓen surtout génération fewndi ɗon ɗen duwa wattande yilla moƴƴa haray rewtali ka woɓɓe goo rewi haray ɗen duwa wattande yilla e gon sengo ɗon en arta e mum ɗon seeɗa iwen ɗon yiyen ka fi introduction momi tippini on ɗo pour l'affaire de mariage précoce. Voilà ce qui est dangereux dans notre société, ce qui est très très dangereux dans notre société. Pourquoi? Parce que imaginez seulement si vous avez rencontré une fille dans la rue comme ça, une fille de 12 ans, 13 ans comme ça, voire 15 ans, elle n'atteint même pas les 18 ans, vous discutez, vous parlez de l'affaire de mariage, l'affaire de fiançailles, finalement vous tombez d'accord et vous informez la famille de deux côtés. Entre-temps, yewton ɗon famodiron mawɓe humpito ƴetton décision mo andanɗa hoorema hara wawata mawɓe wawata ittude kono woni mawɓe wawata ittude par ce que hande enen tigui fini remarqué mawɓe tigui ko wiyata e wondema ɓay hay sa yeey ka mabɓe fi jiwo ma jiwon kanko tigui himo yewde fi suka ko ɓenta ko noon andi so yewti on famodiri ɓay yaasi on ko suɓo ko suɓo ko ɗum ɓeynata joni noon so tawi woni mo be mon naati e ɗum ɗon e suɓo ɗon on suɓodiri duuɓi hewtali an jombete ɗon duuɓi hewtali joni noon iɓe hulannoma pijji hewɗi bone wona ƴettirgol ni reedu ma yahugol hawra e bandi wara on tigui ma hara comme no wirnoɗen noon y a certaines familles ou bien y a certains parents qui sont des matérialistes hara y a certaines filles aussi sont des matérialistes par ce que ko ɓe darata ko jawdi ndi ɓe darata jikke ɓe darata programme c'est à dire hawtigal famille hara ko même famille ɓe darata ɗum noon ko ɓe darata ko jawdi ndin hawra e ɓen ɗon ma y a certains parents aussi qui vont considérer que ici il y a la concurrence pour avoir ces garçons-là. Il y aura toujours des concurrences pour avoir ces garçons. Mo be mabɓe par ce que jiwo immorato goɗɗo kadi immorto fi gorko goto joni noon haray ɓe ƴetti ka haqqille mabɓe pellet si ɓe immike ɓe wakkilike jiwo mabɓe on ko on suka ɗon jombata mo joni noon hara duuɓi ɗin hewtali finalement mariage ɓe tomba d' accord ɓe programme ɗum fof mariage waɗe on o yahaka gorko on tawata on no yeehi toon duuɓi makko hewtali golle no woodi piiji fof no woodi piiji 9 e 10 hara ɗum ɗon fof ko kanko jiwo mo andanɗa hoorema duuɓi mum hewtali ko kanko waɗata ɗum ɗon ta kadi hara wori woɓɓe ɓen c'est à dire mawɓe suka on no metti wondude woɓɓe no woodi taw hara mawɓe suka on no metti wondude hara déjà sa wattanali yilla an toujours ko an méfiyoto an jiwo yahuɗo on toujours ko an méfiyoto e wattina yilla e programme ji ɗi wonɗa wadde ɗin par ce que woɓɓe ɓen hay sa wi ɓuuɓi ɓe wiyete wuli haray ɗa etigoy haray ko jiwon no wakkili yeru makko on par ce que ko hunde fof ko wi tagatin lekkon kala e dokal mum
on faami lekkun kala e ndokal mum ko yerno ko lekkun kum foti wo ko non do ndi fotata ko awa ko yeru duuɓi makko ɗin yeru force makko on capacité makko on ko yeru ɗum ɗon kadi o gollata ko yeru ɗum ɗon kadi o watta kala ko waɗata parce que si ça dépasse cette limite là si dépasse o limite ɗon déjà ko conséquence yaltoyta ko conséquence yaltoyta kono woni on conséquence soit o tombi malade o nawni ma déjà goɗɗum ɗo heeɓimo tata o hankadi o konda haysi ko janɗo wonu o konda o ronka janɗude tellement soñdia e ɓitta woɓɓe ɓen déjà sakkitora divorce kombo causi ɓe fof hiɓe tawa mais surtout kamɓe suɓodirɓe ɓen kamɓe suɓodirɓe ɓen wattanta yilla d'une part d'autre part no woodi ɓen ɓe suɓodirɓe ɗon tata hara pellet e no wondani ɓe arsiken no wondani ɓe nafa kono mais duuɓi ɗin hewtali mais ɗum hollali on cela ne va pas dire ils ne vont pas se marier ɓe waɗa mariage maɓɓe on ɓe c'est à dire ɓe wonda nokku gotum ɓe kamɓe mawɓe suka on tata hara ɓe weeli naɓudude mawɓe tigui hara no weeli naɓudude e ensuite ɓa hara entente no hakkude maɓɓe famodiral no hakkude maɓɓe e ɓe yewta ɓe famodira suka on hara no gollude sengo jiwon kadi no gollude sengo a faami mais finalement no wawi wonde jiwo on o ɓuuroya gorko on moyen tele ɓe yangude depuis hara komo 15 ans ɓe yangude ha hande tawata hara suka on jiwo on heeɓi moyen woɓɓe ɓen dépassé hay moodi mum so hettinali déjà ala ka o lanna haala yesso toon kanko moodi makko par ce que woɓɓe ko on tuma ko ɗum minni on ko ɗon andoto on tuma so tawi woni jiwo on ko joguiɗo needi ko ne'aɗo so tawi woni ko newɗo hoore mum par ce que no woodi ne'aɓe no woodi newɓe hoore mum on faami gila ka suɓo taw ka suɓodirgol no andoto so tawi woni ko ne'aɗo ma so tawi woni ko newɗo hoore makko du coup hay so tawi woni o suɓodiri gorko normalement ko wiyata lande mawɓe am ɓen andi situation an on na min andi ko ɗon taw andoto ko ɗum waɗi on côté ɗon no memirɗen ɗon haara exemple o yesso to yaltiti par ce que ko ɗum waɗi famotuki sanko woni ɗen haalde ɗo kon e joni noon on ɗon si tawi woni on moyen ɗo yaltiri wana noon kanko jiwon o heɓiri noon moyen woni joni himo marno éducation moƴƴo Allah jarama si tawi woni noon komi wi on konko newnoɗo hoore mum haray on tuma déjà konngol moodi makko ngol wona konngol pourtant leyɓe andi koɓe jombinirno ko fewdo ko inete ko mariage précoce duuɓi makko on tuma hewtali mais wa on tuma himo yoytamaw e kanko gorko on soit o yiɗirimo fi ko wiɗen kon o yiɗirimo giggol ma o yiɗirimo fi jawdi on faami ɗum ɗon fof no wona joni noon so tawi woni o yiɗirimo fi giggol te kadi hara ko joguiɗo une bonne éducation haray sabbo ɗe yesso toon waway yahude kadi normalement tawata hara arrangea kamɓe wondaɓe nder toon ko honno woniri o yaltintina jikko on kisan na yurmodiren par ce que